vào đấy bằng nát bằng nát Kalian akan buat baru orang kebah ki kalian aja loh ki yang buat contohin ini beton amin bagus saput baru kebah gres kata-kata hari ini dong.
Ada Adi Renuan gitu, sira nih kok. Kuning. Kadek Adi. Ada Adi sana, Putu Adi Renuan gitu. Kuning kok. Kadek Adi kan. Ada Adi.
Thank